Apa kau nek? Kiringnya sana sanggup aku nak sardi. Anak kamu kirim nasi mes aku tamu nek. Ada bisa merupi. Pesanin nak sardi, bayar aku tak lihat sama baca. Ini muka sedih nek. Nenek dia bisa meruki, anggota tamu dia bisa baca. Sedangkan lagi ya nak sardi bingung. Udah nih pale nek, kalau kau mengaji. Kau nenek lu beti-beti geger otak katun. Ya, jangan orang mengaji. Aja cuma lepa-lepa kelelangin acule. Kesara ko mengajar taruh ko lisu balaya aja malah lepa-lepa kau tir ko tuh aju. Siap nek. Makasih melisu. Nek, pinjam dulu 100 supaya silaturahmi nenek dan cucu tetap terjaga. Cuaks. Nah, kena senana ya. Ya kena. Gue itu nek. Aja si Mondro. Tekilala ko yang. Kalau kau apa saja yang Yang, jasanim joko apa saja. Joko ko jolo mo gili sangoy-sangoy. ikut ya lo ke balai sengai kalau kau apa saja tak kalau kencangannya Dito yung lalo ko gili sangoy-sangoy yang pamigay niya maku. Pero tinin na malapolo di sasay. tidak mau yang Yang, tayo mo Philip sa jamo ato iya. aku pilih ngetuk sejaku ya pak sejaku lutu ikut yang mulai lutu Mabeli bali ni sa diyang. kalau benar yang kenapa mau kesih bawa yang Joko na riya yang, tapi uni jumato matu. hah ini juga mati pula yang Yang. udah jadi joka ayo sejaku din nalo lutu Sajang age din nalo lutu pulo-pulo ko Tapi kok juga manu mondi maget janda kak masa juga ngaget janda kok macam saja kita tuh aple malu mau ke tanah kami setu macam saja kak kita keladek sedih kok juga mau sih kak mondi yang kepada nelo lutu kalau dia lalu tuh juga lisuan tinro jatuh lalu si mondi masing roh kayak si viral lisan joko mau bolok matu Wah emang bolok kak ya mato anjongin kak sajaku dulu joko manjong ke sejam lebih realis mungkin di sana kayak mau dipating kau lo kajol lalu si mangkat mati pilan cuma saja jalan dulu lah pantas buntu kok kaki simpan di kepala simpan di kaki Hei, andi mau dipetenyong. Agak si malepa maganggu. Masih si kabuntu. buntu memang tuh dulu lah kalau gue mau makan dah kaki di kepala di kaki Mau ikut buntu kamu di. Kan ikut emosi. Nanti jelas saja. memang dia rasa dulu lah
tapi lagumu waka jarang telinga. Apalagi ya patah hati kak. Mundi, macam itu gak patah hati yang poleng. Wasli ini sepatah hati yang poleng. Pak, malah tak lupa-lupa. Aja aja mereka arik na dula. Padahal mewah ko. Masa jago biasa masa ngalemu Mundi. Isorong ko bangkung, denan reko. Isorong ko kampa, detunan reko. Isorong ko senso, desenan reko. Disorong ko kergaji, desenan reko. Serong kaca endomi dula. Ko di wandre. Aja mas kamu. Iya, mega becar kok ketu. Yo lo Mundi, lo kamu ke tanah. Gara-gara agamu patah hati. Ngelamar ka cewekku. Tapi dan po jikat mau tanah. Jadi polatiku roken hair. Tau nggak Mundi, cewek mau lamar kok. Maga de malam mede. Nah, temu tanah mau tuh cece kok. Tapi bercanda. Udah remet tenang aja. Jolah. Kencang tuh dulu lah. Pas salah putraku. Pukul laki Mondi, pukulan 1000 kaki macan. Oka pleli sudulah. Itu oka mang kelingai. Paliwatai ke macana. Hei Mondi, tapi bercanda. Hati-hati dulu lah. Wapi ceng kepada desa. Api cemeko, pelingang, ikon pada tofa desa. Masa dulu kepada wasi pada desa. Masih nikah tuh. Jadi tepok na kadi. Gawita nga pong wala perilaw. Dela kadi sa pato mi tapo ko konrohe. Sedang kaya sa patok po ko hel perilaw. Rita, bara kadi masarato ko to ginrang ka jolo. Rita, jelalong kinrang indolo ko. Liwat to ko tumakamaja. Bondes some, sedangkan Indra napiya din purna waja. Memang tindolo ko, itu matala nindrang Jangan tak pindalo ko, pero rasin sa kinrangnya. Hewan na sume, herita, pada ko ko upaw, anak kaya masuk batala Indra. Makade na aga, satu na pakin rangnya. Rita, hindi mace, galo Rita. Hindi magaluto. Pabraki di mo rin, makume ginrang. Makana aja tak kinrang. Dan ulo ko na kinrang itu, pak semulu jadi. Tapi masuk ko lang mana bondes sobe. Malam ya Indra nangklung Indra nasulak day. Ini saya bola anak tuh asli Indra mana tuh? Aji mo pakirin do logo bondes sobe. Dosaki. Pesan ulah, berde natala Indra. Bukan tanda na anak ketua. Ini Rita, ini ko bondes sume, ini ko lang. Bali sa nga dia, ako ka baralo mo, aja nito gala ko mala ako, tutuka ko tanga. Bondes sobe kay do logo. Ibasa naman chay he. Palimpali baja, kanilo kumindra di ko idi. Nabde na, bukas mo pa, wala to hinarinaka. Rita, may logo. Leso si Macheriki. Bondes sobe leso na dolo yadi. Leso no ya. Main dolo ko kumate bondes sobe malis lisi na den le paji sila lona. So ka priya ko sa papo. Ibaw ni ple. Bakit ni mai? Ayo kerja aku dia nak lutu Sakdi, kalau tidak kau. Magi kak. Anjing kau bisa jago. Dulu kak, kalau mengaji. Jangan aja kau mengaji. Kalau apa saja ki. Dulu kak, ceri kamu tuh nenekku, kok dulu tuh mengaji. Jangan aja kau mengaji. Pak Almek ini macam mengaji. Tahu macam kak? Ya kasih dia bisa mengaji. Ya kena mai menyamang Nita tuh. Tanggung pula dosa anak kak. Tanggung tuh kamu cini nenekku. Ya kena mai anjing kau bisa jago. Bila kau. Ya. Wah, telu. Kalau betul. Telu
lo tau ke tarik ka. Ketengi ka, ketengi. 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 Kalau tong mau apa saja kiri kak? Magalo to. Oh, ketengi, ketengi. Kata ada apa saya sudah Joko? Nana kalau lo ke mengaji, anak-anak ero. Anak-anak iya, Pak guru-guru pokok apa saja nge. Nenek Musardi. Mati ka tuh kan ini, ku taruh. Kalau lo ke Cico, Lu kali sunjaman yang pendilade bopo aku. banyak ke Cico. Tongan kan ni mesu ni uluna. Ori, ulu, ori. Dia ni mampane palo ni mesu. Satu kali aku si dako. Nek, di sana aja lo ya di. Tapa-tapa ni lo isu Apa si dako? Agak nago kain dolo aku kuro. Jago ko kain dolo go. Nah, iya, bapak guru-guru salah. Pedih betul nek. Indo lo, gua malah tetep aku. Utate, ban pak guru-guru pok apa saja. Nek, dapat dirkain do logo. Ama kana, Joko. Pikir Joko cuci no Indo lo, udah selesai kan. Ya Joko. Ya Sardi, kamu Joko hei. Rita, pedangnya pomu. Aja suruh pak guru-guru pok apa saja. Agak Pak guru-guru pun Indo lo ngapa saja Joko. Anu nek. Nek, aruka Joko na caki Joko mengaji. Udian jong sajana. Dogo-dogo meto na anak iye. Mulai manjong sa sajana Joko na yelo ko mengaji. Di mo dongo nek, makarika Joko alen lo tanggung do sana, alen lo tanggung kuma ceko. Oh, dito nung tuwa cerita ko. Jadi mak beli ke Sardi. Diwa beli nek, ka Joko mah beli. Nakiya mah bele. Busi kafe di mutar tuh, tega na tumabli tega na de. Ipa beli nek. Ye pa belenya. Ye, Ye. ipa beli nek. Ye pa belenya. Ye, Ye. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk membawakan lagu yang berjudul Perdamaian. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang kita damai, tapi perang semakin ramai. Aduh, 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 aduh. Itulah, aku jadi lomu. Dan dulu ada pemakai adu. Agak mikiko. Anu mure, salah lirik kak. Ya lo boleh sambungin lagu nama. Aduh, 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 bingung, bingung, bingung. Yadulah, agmala le pamakai lo ketur. Majaya lo mo. Joko, mau kau lepak sama kelo, kau mau jaman kelinga, jangan kelinga. Nak kerja masalahnya dulu lah, ya menggelawang telinga, apalagi makan aduh. Tapi ya mau jawang kelingan nek. Joko lemak kelo, Joko dan kelinga. Dengan apa dulu?
Pasio di temore pa pengen lekan ada tak? Ilo nganda lang melo aja ko. Oke nek. Des 1 2 3 4. Cik cak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, langsung ditangkap. Tanya gitar deh. Asen ram geloy lo mu. Bagas di jamba mang telinga. Ato liso ni usur ko mabala sungsang wala ko wala pati betul na. Pati betul na. Dupi tuh, dupai. Ato liso ni cok. Suruh lo ka mga adi, lo ka mga pasaja. Diwat ni. Resap sa dikri anggota. Bari kita dongo-dongo Weh. Cantik tenan roh belu Andai kalau jadi cewekku. Dunia terasa mini berdua. Biar selesai. Nggak kontrak mana bawa. Mana dek? Ngapain tanya-tanya? Emang nggak boleh nanya-nanya. Sombong banget. Ya nggak boleh dong, kita kan jadi cewek harus sombong biar terlihat mahal. Dek, dilihat terlalu sombong. Kenapa? Hilang nanti mahalnya. Terus masalah buat Kemondi. Masalah tuh. Petek selalu kok. Nade melo. Kemondi, pakai bahasa Indonesia aja. Aku nggak ngerti. 1.2 koma. Cakep. Kamu cantik, siapa yang punya? Ya punyanya pacarku lah. Hei, jangan tinggal cowok ada gajah mana? Enggak nek, teman aja. Rasa sih cewek no. Enggak nek. Nek cantik tuh cewek. Nah, anak iya, main rasi cicana. Dene seleng kak. Tak perlu sama medok kok. Aku tumpu nu kak. Selesai. Nembe. Nembe. Mure, di sini apa ganggu sedih? Hai Mandi, aja metu mengganggu ya. Calon menetu kok tuh. Hah? Ye. Masa di kalau bebek. Akan murah ke malam malam selalu keselangi. Nembe. Mbak. Ini mure, kenapa calon menit tuh? Iya, burung show cicing. Apaan sih Kemondi nggak jelas banget? Mana cincinnya? Jangan berisik deh. Ala keras siri. Jadi mau cawo nek, kebuti mumu. Tapan sama kamu timu kue kapi itu kasih sama si kak gini. Tarik kopi itu kok masih kagi. Tarik kopi cicing mu sorong. Aja nawang kerana sa aku nak sardi Pak Loko tuh mau pedih. Ipole nek. Menekeras kalau keras siri mure, ada yang megas seriku. Pulang yuk dek. Ngapain ngajak pulang aja sendiri. Bisa toka tuh. Metalis metala menetu. Nggak bisa nek, rumahnya Nere di sana, rumahku di situ. Astagfirullah, tak kelupa kak. Maklumi aja kak, begitu memang nenekku. Sering nyalain kompor sampai habis gasnya baru mati. Enak nih tenang anak iya. Duluan ya nek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa baru kata aku tuh? Aku tanah.